Assalamu alaikum, urmatlı cemaat, urmatlı bizden görüşler, bizden kanalın жылқы suyuşları. Dostlar, biz Dastan menen Abaka'nın janına geldik. Kızılkıştaq ayılı, Karasu rayonu. Toğanlar bugünkü bizden çıkarılışta. Hazır emneler болады. Anamızda toğanlar biz başladık. Anda Abaka men janımda salamlaşып alalı, kança emne çıkarат surayız. Abaka, assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Жақсысыз ба aka? Денсаулық жақсы ма? İşleriniz жақсы ба? İşler болды aka. Özünüzde. Qandayынан жақсы aka. Бары жақсы aka. Allohga shukr, alhamdulillah жақсы. Барды ордында aka. Ордында aka. Денсаулық кичине o'rib atadi qol, uloqda jig'ilgan. Endi жақсы bo'lib ketadi xudo qalasa. Бара жақсы болады aka. Xudo qalasa aka. Уақыттың өтішіменен. Абака, қандай жаңалықтарыңыз бар? Өткенде атыңызды тартып кеттім эле, аябай мындай. Ооба aka. Елге танылып қалдыңыз ұқсайды. Рахмат. Алла разы болсын aka. Елді қызметте жүре бер aka. Aka, біз мынау тайларды баяғы чоң ат тарттың, ошо ат шығардым. Не деген ат эле баягы? Баягы Ширам эле. Ширам эле, мына жерден патырап жүгүрдү эле го. Ооба, ошо атты чыгардым aka. Акчасын aka $5000 деп чыгардым. Мен өткөндө $5000 адашып кеттим, 500.000 дейм деп адашып кетип калдым. Ошого aka мен майли илебиз кетти, аны көтөрбөй атат aka. Ол атты ондай ат эмес, о башка адам көрсө $10.000 алат. Эми атты айыбы жок да. Ошого атты көтөрбөй атат aka клиенттер. 4,5-дан ашпайт. 4,5-га келди. Келди aka, кардар көп aka. Олору 4,8 деп турам, $200 коюп берем дедим. Ким алса, ошого азыр 20-30 туруп атат. Эми ошого клиенттер даяр турат. Клиент даяр aka, бири коюп, бири суруп атат. Сенасин сурайт коюп айтат да, олордуку меники. Түшүндүңбү? 4,5 миңге ал десеңиз уже алып кетет экен болот. Ал десем кетет, азыр эле кетет aka. О сөз жок, өзүбүз айылда калат aka. Просто сени устроить коюп айтат aka. Ошого aka көтөрсө сатам aka. Ачыгы өзүм бийик сенеге алганмын ат чабам деп. Өзүм жактырып алганмын. Улагы дайын аттын. Жок шат. Просто aka мен burada alasa berесем бар aka, мына өзүм энчи тайлар чыгарып атам aka. Бүгүн тайларыңыз чыгат экен. Эките тай чыгарам aka. Экөө тай кол болот aka. 5 айлык кезинде күлүк жакшы аттардын балдарын алып келгем энчиге өзүм. Өзүм өлкөлөрүндө жалдырап жүрүп алгам. 5 ай кезинде алгам aka. Жетеле мына ат болуп калды. Биле мунасыны биринчи мына Дастан минди, мен жеңилирээк Дастан мингиздим. Дастан өзү минип көрсөтөт экен да азыр, Мына Дастан мингизип көргөзөт. Мен оорум 120 килога. Сиз палван адам экенсиз. Ошого aka мына Дастан жеңил минип чыгарат. Дастан экөөбүз номер жазабыз, Дастан сата берет. Мен буга сөзсүз ишенем. Ишенесиз эми? Тебеде Кудай турат aka. Тайларды aka 5 айлыгында алып, энчиге алып. Мунаны сука август 2 шар болот. Ушу биринчиден баштайлы aka. Баштайлы. Дастан бери алып кетчи. Кейкөөбүздө бир салмашып коелу Дастан. Кандай экен? Жакшы, тынчсыңбы Дастан? Кудайга шүгүр. Иштер болду Дастан. Тынч. Анда ушул биринчи боюнча бунун өңү кандай өң деп аталат aka? Буну aka буурул окшойт. Бу aka буруу свет болот. Эми Кудай билет өзгөрөт да баары. Бу дегеним aka бунун атасы күрөң болгон. Күрөң ат. Күрөң аттын баласы aka. Бунун атасы өтө курч ат болгон. Любой жыйында булкуп кирип барган aka. Күлүп ат болгон. Атасын жактырып алганмын, жалдырап сурап жүрүп 6 ай күтүп алганмын баласы. Эките кул эркек түшкөндө алганмын aka. Өзүм өлкөлөрүм берген. Ат кылын деп. Эми балдарымга ат кылып берейин деп алганмын aka. Алдын такалап койдук. Алдын такалап коюсуздар, а? Алдыга азыр экитеден мыг илештирип, эките жаңы така илештирдик. Жаңы така экен. Анан aka жашына келсек aka бу. Жашы толук жашагандай. Мунасы августта 2 жашар болот. Унан эми болот. Унан эми болот. Кечик кулундар. Бир киши көргөзөлчү aka. Булар кечик кулундар aka, мына балачы мына. Мына aka бу. Булар бала aka али. Мына. Кулун булар али. Кичине 2 жашар болот, унан болот августта. 13-16 августта ошондой 2 жашар болот. Атасы күлүү экен да, а? Атасы күрөң болгон, энеси боз бия бу. Энесин да көргөм. Дастан бул бир чабып койчу. Ака, буну эми өзүңүз тарбиялап атасыз, бир сараттайлы. Бир кол өзүм тарбиялагам, экөөнү тең. Экөөнү тең. Кыжалат боло, мен ат тай тарбиялайм aka. 4 жашында ат менем aka. Кудай кааласа aka. Одан кыжалат боло aka. Men апам кыргыз, атам өзбек. Мен ат үстүндө чоңойгом. Ат үстүндө чоңойгом. Калада дыйканмын aka. Любой атын тарбиялап, үйрөтүп, айлыгын алып, тиричилигим ошол. Жакшы ака, эң сонун. Ачык дыйкан боламыз. Өзүм аны ачык сүйлөгөн адам экенсиз ака. Аны айтам aka, тайлар. Адамга жакын. Тайларды рахмат aka. Тайларды ким алса күйбөйт aka. Кудай кааласа, а? Ошол aka. Эми энчи кылам дегенге энчи болуп aka. Энчи кылам дегенге aka, коркпой энчи кылат мына. Кудай кааласа, Кудай буйрса, дагы 1 жыл кармаса aka, булар любой жыйынга жарайт. Тайлар aka. Мына достор. Дастан бир энчи көрөйүн. Эми ака, бул тайларды Кудайдан болуп сатсаңыз беркат калабы? Эми aka, Кудайдан болуп ошон үчүн ниет ошон үчүн чыгарып атам aka. Ниетим ошондой aka. Беркат чоң ат көтөрбөйт aka. Aka,
Onu ziyanına satqım keldi. Anan жақсы at. Özüm çavam. Özüm ulaqqa qızam, azartımda ki. Oşağa özüm burgaz qılıp bağıp qışında özüm çavayın dep atam. Buna 2 ta ketip qalsa ki Xudaydan o biroga beresen bar. Ki tutuşup qalsam o bereseden qutulsam ki amanatdan. At çoğ at özüm mine berem. Özünüz mine. Oşoň üçin çıgarıp atam ki. Bu Qana bir eňçi dastan. Bunun bağısını qanday qo'ysak ha? Bunun bağısını ki Qancha dep qo'ysiz? 130 ming kemi var ki. 130 ming so'm kemi var dediniz. Kemi var ki. Xudo qalasa. Narxsini ishlar yoshini ham 5-6 oy cho'ngroq, ishni 10 ming qimmat aytib qo'yaman. Onda bir narxsi minutga ko'raylik ha? Xudo Qalasa bir menib ko'raylik. Taydın boyu qancha chiqib qo'yadi aka? Taydın boyu so'zsiz bir 47 chiqadi. 47? Kishnesi, 47 so'z yo'q. Belki cho'ngroq ekan ha? Belki cho'ngroq aka. Bo'ldi. Dastan hem belki torunu minib kelchi. Torunu. Gurangni minib kel. Mana do'stlar attın janidan. Ha, klichkasi bormi? Klichkasi uka, baldarim mana cho'ng bolam uka. Baldarim tandag'an uka, 5 o'g'lim bor. O'sha bunasi qilich qo'yib qo'ygan. Qilich. Baldarim bunasi. Mech ekanda. Qilich qo'yib qo'ygan. Baldarim qiziq qo'ygan uka. Bo'ldi. Attın. Jo'shtig'i so'z yo'q. Artı aldı. Jeşleri yaxshi. Uka, so'z yo'q uka. O, aybi yo'q toylardi uka. Aybi yo'q ha? Zarin satılib oladi. Bo'ldi. Satuva chiqdi. Peshana uka bu yoq. Peshana bozor. Shu uka. Enchi qilam degan qo'rqmasa bo'ladi. Mana to'g'rilar. 2-chi nomerdagi o'spirim chiqa keldi. 7-chi qator sonida chiqdi to'g'rilar. Abaka. Kelingiz aka. Assalomu alaykum. Uchrashdik. Bo'ldi aka. Salom bergan yaxshi. Ha. Buna ham 2-chingiz bo'yicha aka bir intervyu bering aka. Yaxshi ma'lumotdan bering aka. 2-chi bo'yicha aka ma'lumot aka bizda qalb so'z bo'ladi aka negiz. Aka qo'l bola to'y bu ham. Bu ham kichkinadan aka. Bu keyingi bolangizga olib bergansiz. Ha, o 5 o'g'lim bor, o'shalarni bitta niyat bilan olib berganman aka. To'yni buni ham 5-6 oy gezin olganman, qulun gezin olganman aka. Biroq bozordan emas, ukalardan olganman. O'shanda qaysinisi birinchi kelgan? Uka bunasi kelgan. Bunasi birinchi kelgan. Bunasi kelgan uka. Bunasi kelgan. Ana ona bu 2,5 yosh bo'ldi uka. 2,5 yosh. Kuzgi qulun. Kechki qulunlar bular uka. Kuzda bushti o'tdi. Kuzda emas bu. Gelir kuzga pishdi ular. Ha, gelir kuzga. Onadan 5-6 oy cho'ngroq bu. Bo'ldi. Shuningmi 2,5 yoshda bu. Gelerga xudo qalasa pishdi ular. Bunun boyun bekti qancha aka? Boy uka 1 yilga borib qoldi. 1,49 deb qo'yadi. 1,49 chiqadi o'zi. 1,49 deb qo'yadi. Belkidan ozmas cho'ngroq ekan ha? Ha, o cho'ngroq uka. Cho'ngroq so'g'ay. Dastan bu tez at o'xshaydi ha? Yomon kuni. Ha? Tez ekan. Tez ekan ha? Bu ushum oldinda shuncha tez bo'lib o'tadi. Dag'i baralın qarganda guluk attın qatarına giradi o'xshaydi. O'zi ham besi bo'laveradi, ko'rib turgan. Bunun klichkasi ne aka? Chayka deb qo'ygan. Chayka deb qo'ygansiz. Ha, baldar qo'yib qo'yganda. Qilich bilan chayka. Bir burolarini ko'rsatib qo'ychi dastan. Ko'rgaz, barchani ko'rgaz. Yo'ldor chiqqan bo'lsa. Ular yo'ldor chiqqan uka. Bu Gunonunda hozir g'urut otasizmi aka? Ha, bu uka buni qurutib putdik buni uka. Endi keldi buni bir do'stimga berganlar minib 400-500 qo'y qaytardik. Qo'y qaytarib keldi. To'g'dan qo'y qaytarib bu uka bu. Ha. Biroq qalbasi kelibdi-da bularni. Ha? Kelgan uka. Dastan o'zing beraver. Biz bir dastan ham beraveramiz uka. Dastan sen bunu ko'rib turasың-da. Zardasi. Zardasi bor ekan. Tuyoqlar toza dastan? Toza. Qara tuyoq turdi degan oqi yo'q. At bo'lib o'tirgan ot ekan hamma bunday. Sini qarang. Sinni qarab qo'yingizlar. Boshimga chaqilganga o'xshab turibsa ko'p aka. Chaqilgan bosh. Ana bir hadi qo'ychi, o'daga. Hayda. Mana do'stlar, buni 10 ming so'm biy qarab qo'yam degan. Belki o'shanisi 130 bo'lsa, bu 140 ming so'mga bog'lanadi ekan to'g'anlar. Mana do'stlar, 2-chi nomerdagi Chayka deydi, Chayka. Yengchi dastan, eng ketchi. Mana do'stlar, 2 yil yaxshi kimning qo'luna tiyip, yaxshi bir odamlarning qo'luna tiyip tarbiyasin keltirgan bo'lsa, yaxshi ekan bo'ladi дағы. Möchösü дағы, turuşu дағы, yürüşü дағы, çurqaşı дағы to'g'anlar. Jeb ichganlari yaxshi olib aka. Ayib yo'q. Ayib yo'q. Toylarda ayib yo'q. Avval Alloh uka. Bir narsa bor uka. Alloh o'zi kechirsa, xatosi bizdan uka. Banda bizda. Turus Allohdan uka.
maqtovga Alloh loyiq uka. To'g'ri aytasiz. Yagona Alloh loyiq uka. Hech bir ot emas uka, banda emas uka. Inson zoti emas uka. Muchosda tanasida joni bor uka, loyiq emas uka. Alloh yaratgan narsa. Alloh yaratgan uka. Biz jag'ini Alloh o'zi kechirsin uka. To'g'ri. Endi mazza adashib ketib o'tamiz-da. Biroq uka maqtov Allohga loyiq. Biroq toylarni enchi qilib ot qilam degani gelsin uka. Toylar so'z yo'q. Qayimiz yaxshi ekan aka. Uka, yurak to'q uka. Libo otga qoqsin buni. Ko'rib tutgan. Cho'ng otni ham urat uka. Cho'ng otni ham urat uka. Yomon yuragi to'q uka buni. Yaxshi ekan aka otimiz. Qaytmaydi uka. Libo otni urib o'tadi. Hem bosi o'shanda 140 bo'ldi aka bu. Uka, bu 10 ming qimmat. 10 ming qimmat. Kichkina uka. Yoshini sevna, cho'ngdig'ini o'sha yog'ini uka. Tarbiyasi Eski olib qo'ydingiz. Onadan ko'ra tarbiyasi ko'proq minib qoldi. Tarbiyasi kuchli ekan. O'shaning uchun kulukdigi barodan ko'ra o'shaning uchun 10 ming balat aytib qo'ydim. Bo'ldi aka. 140 ming so'm. Ya peshana uka. Bozor bersa uka, ot qilam deganlar bo'lsa so'z yo'q. Mana do'stlar. Doston ham sotaveradi, nomer aka o'zini yozib qo'yamiz uka. Roziman men doston o'zim uka. Ushul ikki ot sizga qarashdi ekan o'shanda aka. Menga qarashdi uka. Onda dostondan 3-otini tartaylik aka. Shu toylar sotilib qolsa cho'ng otni minaveramiz sotib. Bo'ldi aka, tushunukli. Bu jog'i tushunukli bo'ldi. Mana doston, hem 3-ot dostonning hozir o'zining oti chiqadi. O'zining qora otini tuğanlar ushul yerdan ko'rsatamiz. Dostondan mullaji dayarmanda turadi. Bu 140 ming so'mga qo'yildi, belki 130 ming so'mga qo'yildi. Men dollar bilan yozam. 2 nomer qo'yiladi ekan. Guybayta olgan adam ha? Janor bilan sıldı desa uzun bo'lib. Jo'sh. Qalab qolib turtan tek. Tuyoqlari da mo'shni ekan, ay. Mo'shni topni ol, stakan tek. Qarata, pishiq tuyoqdan ekan-da. Ayıp çok putlarında. O'ta jangil. Bo'ldi sen. Qora otni minib kel. Ne degan ot chiqadi? Azart degan ot. Azart. Bo'ldi. Azartni ko'ramiz ana tuğanlar. O'ta menday qatu churqagan ot deydi. Azartni da sinayli. Mana dostlar. Azartın togun göreli, bir azartın zardasın göreli. Tuğanlar. Qap-qara ekan. Beshinesinde kichkina gana qashqasi bor o'xshaydi, hozir o'shani bir sira göreli. Mana tezligin baho berib otasizlar tuğanlar, tezligine. Otning o'zini olib yurishligini. Hozir qayoqdan kelgan ot o'sha bo'yicha so'rayli. Otning jengilini minibsin adasan ha? Jengil ot ekan. Olib yurishmanda sразу ko'rinadi tat. Ha? Churqanda shartla bilinadi. Yemi otga ma'lumotni berasizlar ham do'stlar. Oting qanday ot, qayoqdan kelgan ot? Ot tuyujalib otdan bozor qo'rg'ondan keldi. Bozor qo'rg'ondan olib kelding. Allohdan olib keldi bozor. Qancha kunde geldi bu ot? Qachon keldi? Kecha olib keldi. Kecha olib keldi. Kecha keldi. Bir kun qarang o'sib aytibsiz-da? Bir kun jeb cho'p berdim aka. Qanday oldu? Jevichi o'ta yaxshi ekan. Jevichi yaxshi. Cho'p berdim, jem berdim aka. Chegen voyu jo'q edi. Bozor qo'rg'ondan ot bo'lsa, o'ta jo'shkan aka. jo'shib ekan. Baylab qo'yib bir joqqa ketib ketsangiz ham u qiladan chiqsangiz turaveradi. Chiqmaydi. Jevuncha acha olmaydi. Jevuncha chechmaydi ekan. Bunda jo'nimda pressni baylab ham ilib qo'ysangiz turaveradi ekan. Bu otning yoshi qanday o'shanda? Yoshi 2 asrga yemi to'lib turgan. 2 asrga to'ldi. Bozor qo'rg'ondan qirg'iz yilqisi ekan bu. Toza qirg'iz yilqisi. Toza qirg'iz yilqisi. Oqsoqol kishidan oldim aka. Oqsoqolning oti. O'zida qop-qora ekan, ko'mirday. O kuşsi gezinden beri bakkan ekan olar ekan. Ulağında işinde ayı yok dedi ekan. Biro işke qanchalik salishgan, ko'pincha uloqqa chalishib turadi. Ulog'i yaxshi ekan. Uloq o'ta yaxshi. Biroq tuyog'i jengil ot ekan, ha? O'ta jengil. Bunga tursa eshik o'xshab turaveradi ekan. Jeri baylab qo'ysa. Mingandan o'zgaradi. Mingandan oshiladi ekan. Bo'yi qancha chiqadi ekan? Bo'yi 1.55 bor ekan. 1.55. Azartda o'zing qo'yib qo'ydingmi? Azartda o'zim qo'ydim aka. O'zing qo'yding. Yaxshi otning otini olibsing da? Azart. Mana do'stlar. Azartda ham bir daha bir chop. Mulozimdan bir sinab ko'r. Mana do'stlar, churqayim degan ot. Shunda o'la jengilligini ko'rsatib qo'yadi sразу. Yemi bu otning da az bahosina da kelamiz tuğanlar. Bahosi o'ta jengil qo'yam deb o'tadi. Aldıdağı çağrılgan atlarda öyle jengil qo'yam dedi. Otning tuyoqlarining tozaligi sizlarga hozir yaqindan tartib beraman. Dostlar, neyini ko'rasin bu? Mulajda. Mana dostlar, mulaj keldi. Ha, qayoqdan engasin? Bu yoqdan, ha? Hayda chiqana. Ha.
Canavar. Azart. Arkanki iki toya kalırken dostlar. Kapkara. Düştü eken. Tez atlar sırada bilinip koyatan aslan ha. Daha bir en koyulu ha. Daha bir en koyulu. Ondan keyin toğanlar biz basını aytабыз. Attın basını surayız. Tez atlardı çıkargan dastan bulunsun da Azat degen atın hazır kançaga bağlayıp turganдар biz surayız. Sizler atlarga bağını beriңiздер. Эми дастан бери келип ал. Жоошат dedi. Tez at eкен, өзүңүздөр дагы көрүп атасыздар. Такага туруштары кандай экен? Такага өзүм көтөрүп өзүм калгам экен. Өтө жоош экен. Келгенде эле кактыңбы? Келип эле тагасың болду. Турактар өсүп экен. Мына достор. Сапар киши минсе минбесе турат келек э. Жеп эле дегиле. Балдар Россияга кетип калган экен, улакты чабып киши менен. Көк чөпкө аркандап койгон экен. Көктө туруп турбу? Көктө турган экен, бир айдан ашык көктө турду дейт. Эми Азарттын баасын канча дейбиз? 180 миң сом. 180 миң сом. Болот, сүйлөшөбүз. Кем болот, Ким алса ham өкүнбөйт экен, аттын улагы өтө жакшы экен дейт. Сакал киши өзү айтты. Бир басыгын коерчу да, басыгын бастырчы. Мына достор, Азарттын баскан басыктары. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жаккан болсо, Дастандын номери коюлду, Абаканын номери коюлду, аттардын ээсине тургандар. Чала бересиздер. Оңго солго буруп кой Дастан. Бүгүнкү биздин көрсөтүүнү биз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аттар жаккан болсо класс. Görüşküne çeyin dostlar. Salamatla alınızlar. İstemenen Mustafa kanalı oldu. Hayda bir çabuk koyayım ben. Kıldı ya. En koy ha. Gösterdim ayağına çıkar koyalım. Молодец. Ona